ла нәрсе дейсің? Лаботтини, қатын қызға. Үкшәлі асты қызал, мына бұлай тұрып жүргелі. Өт замана. Мына бұл соңғысы. Мұсын ендей? Кіші ұрлы бала. Мұсы итік кроссовка. Әбі бас деп yazылған. Әнік әбі бас? Шүнкі әбі басқан. Бабай баса, бабай бас болар ия. Дұрыс, шәп. Алын бір-бірімді, емі. Бұлай, нендей жұмыстар білән жүрейсің? Қасіретке еліқтім бетелімен туған. Нәрсе болды? Балташ бұрылышындағы сұлы заправкасында атыма сұлы ашатқан едім. Трайт ите башлады. Нешлей? Түшкіреді, жүткірі, обгонға шыққаш була. Дұрыс, бұл сенің трайт ите. Ол заправкада бүтен атыңа сұлы ашатмасын, әмі? Ең шәп, яқшы сұлы заправкасы ол тат сұлы. Тат сұлы? Тат сұлы, әйі. Ай, бәйесі қиметтінді. Бәйелер қиметтірі, қимет, бәйе. Ишеттің мүсің әлі? Сұлының килосы 40-қа жетеді. Китаннан? Шыннап. Болмас. Шыннап. Бір саба егіт әйтті. Әйі. Саба егіт әйткәш демек көтерлішәк. Көтерлішәк. Атны тұтығымы мән гіл қимметке түшә. Мен әйтем шуңа тігі соляркі салсаңына жүрмәс мекен әймі, керосин. Шуны жүрсе шәп болыр ең, бәйесі жоқ бейтаны. Олай деп тұрасың. Ол керосин білән ойлап тапсалар, керосинға да бәйені көтерешек. Мен сеңа айтам, жер астынан бірәр сасы яна тұрған газ шықса, оны да саташақлар бізде. Шуны айтам мен сеңа. Атына нек шәттәбізсің енді? Қазір опкіра бізде тігі диагностик ұздырабыз. Олдан арттан қарап шығаразы бүтіндей. Яра. Мен айтам, бұл ұртап шалымда ешлер көп ақыры бек мотор гәудәлі өзлері жырлаштырғалап жүрелер. Ма әлі бірәр түрлі шара ұзғарасыз ма? Бізде тігі жыршылар фестивалі ұзап еді. Мәсті? Нешік аңыратырғайынды? Сабантуй, жыршылар сабантуй ұздырабыз. Не күрешәлер мұны? Күрешәлер, жыр бойынша күрешәлер. Хүкімдарлар шақырды, алар шул жыршылардың тауышларын бәйелеп, яқшыларына бөлек тәбирелер әлі. Алай, араларында мотор жырлаушылар бармыз? Нешеп болмасын, бик яш, талантлы жыршылар бар. Міне шуларының бірсін қайыр шығарам да, қаршалығыз. Сіздің қаршыда жырлы, Сиражиева, Елзира. Өзінің шәп жыры білән, сенің нұрың дейб атала. Біз сенің отың қарайыз әмі. Сиражиева Елзира.
Концертimizni davom etar Rahimov Almas. Yollar ışıraşular, kile kavuşular, Maturlıkka aşık olabız. Yaratam digenin, rencitse künelin, Nefis güller gibi sulabız. Yalgışma aşığı, uzağılık aşıklık, Tuzganakтай жilde taralar. Utlar sular kişiken, her şak sabır idiken, Hiskine suyu deyip atalar. Sanap karavanı, mehabet bulur mu? Ağırlık aldığında başı isen, Üzüngde kış tapsan, Jilge karşı varsan, Anlarsın hislerin şın iken. Yalgışma aşık, uzağlık aşıklık, Tuzganakтай jilde taralar. Utlar sular kişiken, her şak sabır idiken, Hiskine suyu deyip atalar. Varma ağır yolda, yollar her şak kolda, Dögülse de sınımı bilegiz. Mine şundu yalar, şın yaratkan barlar, Mehabetini ağlayı bilegiz. Yalgışma aşığı, uzağlık aşıklık, Tuzganakтай jilde taralar. Utlar sular kişiken, her şak sabır idiken, Hiskine suyu deyip atalar. Yalgışma aşığı, uzağlık aşıklık, Tuzganakтай jilde taralar. Utlar sular kişiken, her şak sabır idiken, Hiskine suyu deyip atalar. Hiskine suyu deyip atalar. Жырның авторы Булат Шарипов. Рахмат. Алмаз Рахимов. Hürmetli тамашачылар, bu kız bizden Orta Pışalın avlından, onun ismi Ruziye, familiyası Şafiyeва. Onun sizge özünün aytır fikirleri var, olanı sizge şiirin söylep aytıp verir. Rahmet singlim. Халың нишек авыл, хәлне әйтә табын, савым, ортым, җыям, җыям, ортым, савым, мал каралтың илең, тирес түгәр җирең, маңгаеңда тирең, төшкән төшләр кебек, йортлар кимеп бара, беренче сыйныфта быел 2 бала, хәлең нишек авыл? Аругана булай, иләрдә газ яна, абзар тулы маллар, телевизор ачсаң, яңа сериаллар, онытылды күптән, китап укыганнар,
өйләнмәгән буйдак, ир-ат урам тулы. Кызларның уенда шәһәр кала юлы. Хәлең ничек авыл? Төрле чаклар була. Кышын тынлык, аулак, җәен, халык тула. Уңышлар өлгергәч, кунак һәр йорт саян. Туган томашалар, җыян бала чага, каладан кайтырга таба әмәл җаян. Төяп җибәрәбез итен, балын, майын, кайчак җитмәс паяң. Хәлең ничек авыл? Түгел зарланырлык, өс бөтен, тамак тук, дөрес акча бик юк. Бетмәс ахры бездә крепостнылык. Түләүне турлата, ярый карбасудан. Иген пешән кайта. Кем ничек булдыра, шулай алып кайта. Тақрак шатында, әйтте сархуш түтәй. Авыл кабыгы сау, эше аккан күкәй. Хәлең ничек авыл? Әлхәмдүлиллаһ шөкер. Аулак ил жыры, тальяннар моңа. Онытылды дисәм, бәгъреңә тисәм. Кичер мине дустым, авыл булай исән. Шуларга хәйбәт, сабантылар исән. Буласылар булган, кибәселәр кипкән. Туган нигезләрдә көлләр эре беткән. Безнең күбебезне авыл кеше икән. Рузия Шафиева. Башыйсың. Рузия Шафиева. Собственной персоной. Зор-зор атлап шығып кетті. Шын ішледі, шығып кетерге була. Қазір қайткаш үзләренең укучылары арасында бу кем? Бу Йолдыз. Әлбәттә, кадерле дуслар, Йолдызның һәр нинди дә була, була кечкенәсе, була күкне яктыртучысы. Инде, кадерле дуслар, шушы зур Йолдызның берсе сәхнәбез түренә төшә. Италия вальсын һәм Рөстәм Яхин әсәрен сезнең өчен җырлый. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солисткасы. Татарстанның халык артисты Резидә Галимова.
ti darei dolce un bacio ti darei tutte ti direi dolcezza tutte le dolcezza dell'amor sempre si sa e da presso mille godi ti direi Татарстанның халық артисті Резида Галимова. Татарстанның халық артисті шибәр мәләйім, искитмәлі тавышы, йылдызыбыз Резида Галимова. Абзай, атыңны келедік, яйладық аймы, яңасылы ашаттық, һәм дағаладым да әлі. Dağa, anın dağası bek hikmetli, üzünşe normal neydəli ol? Senin bir şeygi dağa bulğan. Мен қышқы dağa қойдым. Kitandan, nendine? Евро dağa, kirteyük аңа. Yarar. Шәп. Қазір сені тегі бұрылышарда занасет етмейешек. Атың туры жүрешек. Allah'ın rahmeti yavsana ne kaş. Енді бір кіргенім екен, шананы да қарап алмассың екен. Нишләп қарамасқа? Біздің шана монтаж көбірек шул шаналар белән шөгыльләнә бит инде. Син шанаңны ап кер. Мин әлегә реклама итеп үтәм. Үзебезнең шана монтаж турында. Киләтсәң шанаңны шиттә сүгенерсең бер этаж. Син аны безгә ап кил. Вот дигән шана монтаж. Безнең адрес Урта Пашалым, Космонавтлар урамы 12. Пенсионерларга скидка да бар. Менә, менің ластышка. Бу шананы танымый торам. Нинди маркалы шана бу? Нешек танымайсың, син дә танымагаш. Шылманның аръягындагы Шаллы авылында шына торган мини шана ака дип атала. Бу биттеге КамАЗ хатлыктагы йөк шаналар бар бит инде. Шуның калдыгыннан ясалган шана түгелмәсәң бу. Бездә аны бишенни табуретке дип йөртәләр. Biz ana Şılman kızı diye veriyoruz.
Köpme kış söyleysen Hüseyin'in bilen. 9 kış yaptım Allah'ın rahmeti bilen. 9 kış. Eytem parukları şirgen bunun. Bardır indi. Parukları şirgen qasıl gitip de qarigal. Podviskisi bitken bitmanın. Stoykisi akkan, reaktivniyet tağısı tuzgan, kardanı katkan, şaravoyları akaygan bunun. Ay akayırsın da 9 yıl boyu şahı birsen. Benim sana kengeş simmini alıştır. Ya utilizasyaya bir simmini. Utilizasyon tigi bana kırtıp tapşırasın da biraz üstep yana şan alasın mı? Yok, utilizasiya, u tınğa, mişke yağası. Yok, ne kaşalay bulmayı. Sen olay deme, mine bizde bik yakşı şanalar var. Mine bu şana Toyota, mine mısı Ferrari, mine mısı Mercedes. Ne Sen kaş? sayla. Yana şana alırga kızganışka karşı benim akşam yok. Nişikte bulsa bunu redlerge gerek. Da, mının işi köp bola. Qarap turan bu eli senin berilgende bu gay. Berilüğün berilmedi. Lekin şulayda xatınğa berip çıkargan idim. Eğlenip kaplangan bit kabahat. Hatın kızına bala şanası da bir geram. Sen ot şanası verip çıkarganın. 3 gün jıladım, jıklayalmadım. Şuna mının razvalı gitken indi. Ana sul tavanı nıgırak aşalgan. Göresin mi? Mine şuna beni demek sulga kayırada indi. Evet. İge kaytıp bolmayı atnalar boyu. Haman sulga da haman sulga. Xatını anlatıp karayım. Tabandan, şana tabanından diyeyim. Yok şanmay. Men sana spravka verem, yeme. Sen burşulma. Nişetler biz bunu? Burşulma. Biz anı hazır kompüter arkalı yasıyız. Kompüter arkalı yasıyız. Estağfurullah kompüter. Sonra işte deyip ben anı üzümde anlamım indi. Bizim bir şekilde biz şitilde okup kayıttı. Bana ol bile. Şitil kayda Alman ile Germani demelle. Yok indi. Chicago'da. Koyağı Chicago. Şulma su yağının aryağı şistayda. Nek şistay şitil mini yol? Da. Okup kayıttayım da şitil şagına silaştı. Kızne bebekti. Git. Şilekni bidredi. Şulay mı? Üzün men şana mexanikday. Bizning şabirde silaştı. Üzün şakıram. Timur çayı. Çık hele. Hadi. Haydi çık. Klient geldi. Çakırttın mı? Hayır. Çıktım özü. Nasıl oldu? İyisen misiniz? Selamun aleyküm. Ne istedim? Şanap geldiler. Şundan. Nurazval gitken. Koy eli koruyor. Kara. Rozbol. Oha! Bunda vupçim gitken bit bu. Bunda kompütersiz bulmayazı. Bulmay. Sen kapşık kompüterini. Hazır oşuktırma. Hazır. Zaryatkaga koyganı. Ay, bunun sözün birisinde anlap olmay bit. Bizge de gel şitil şagına silaşınız. Men sizni anlamayım diye başladı. Ürettim ne? Kapşık asın mı sen yok mu? Çıkam azı. Çıkam. Ağır iç. Ha, evet. Kompüterinde apşıkkan. Allah'ın rahmeti şu kış bit bu. Gadi şu kış. Olay deme üpkelik hazır. Kompüter iken bit o. Azı çit gerek. Çamalap. Hazır. Buna zaryatka cigan. Hazır Windows'unu açam. Tıçkanına bir türtem. Hem monitoruna birini çapayım da. Koyalı. Onlar kurudım, almadım. Güller kurudım, üzmedim. Allah! Yok koş yapadı. Ezi gafu. Kompüter zavis. Yangılır. Sen bütün klientlerini korkutasın. Sen ağzını bir çılma. Bizden yakşı adduktur var. Şunun yanına kirelesin yeme. O millekin bitinde hazır razvalını bitirdi. Ezi. At sidigine koy ayağını. Hazır yerden ite. Var çananı alıp kırıp git. Hazır yasıyımız çanası. Ezi gafu. Pırsmaz. Basıp durgan yerden şıklap gitti. Manın oruna Marat nişke alırga indi. Vat ul sikire şli. Yani jırlıydı alı ol. Her sizin karşıga çıkadı alı ol. Karşılığız Marat Gazizov. Selam dostlar, beyramlar.
ошылды сірлер. Сенің көздер қалды менің көзіде, келмесің сен қайда вағдалар. Келсін бүгін бәғірім сұңылама сен, ақ шәшәклері тұттып қолыңа. Сені көру меңа бек зор бәк, сарығырмын жылы құйныңа. Сабырлығым жиып сені күтем, келуігіне таныш тұқмақтан. Келсән сеңа әйтір сөздерім бар, мен бет сені үздік сағынам. Келсін бүгін бәғірім сұңылама сен, ақ шәшәклері тұттып қолыңа. Сені көру меңа бек зор бәк, сарығырмын жылы құйныңа. Сен ақ шәшәклері тұттып қолыңа. Сені көру меңа бек зор бәк, сарығырмын жылы құйныңа. Жырмайда бірләсіні достар, алқыстар, сізге! Düşümdə hətta nazın qıyıb, kirib gedər senin kuşaqan. Yüreğimə başqa uyalasa, son bulur bil bəğrim uşaqdan. Bilsin bugün bəğrim sığlamasin, aq şəşəkləri tutub qulunla. Seni görür minə dik sürbət, sarılırmın жылы құйныңа. Bilsin bugün bəğrim sığlamasin, aq şəşəkləri tutub qulunla. Seni görür minə dik sürbət, sarılırmın жылы құйныңа. Hazır dostlar, sizin işinle alkışlar değil mi? Gitsin bugün bəğrim sığlamasin, aq şəşəkləri tutub qulunla. Seni görür minə bek zor bək, sarılırmın жылы құйныңа. Gitsin bugün bəğrim sığlamasin, aq şəşəkləri tutub qulunla. Seni görür minə bek zor bək, sarılırmın жылы құйныңа. Seni görür minə bek zor bək, sarılırmın жылы құйныңа. Sarılırmın жылы құйныңа. Жырлап яшәгез! Марат Газизов, Һәм баянистлар! Аршинский Фирдус Тамаев, Марат Газизов. Молодец, Марат, молодец. Молодец. Бешеный Марат деп әйтергә була. Эх, молодец. Яш егетләр бар, яш кызлар бар. Кадерле дуслар, безнең бүген шушы тамашаны карарга килгән тамашачыларга бүләкләребез бар. Кызганычка каршы һәрберегезгә дә җитеп бетмәс. Ләкин менә без инде хәзер бүләкли башлыйбыз. Безнең балконда утыручы тамашачыларның кайберләрен. Мин хәзер әйтә торам, әгәр ул тамашачылар бар икән, кычкырып мин дип әйтсәгез, аннан соң әкрен генә монда төшегез. Яхшымы? Икенче рәт 11-нче урын. Yok. Üçüncü rəd birinci orun. Тоже yok. Dördüncü rəd dördüncü orun. Birgizge de şana gerek mi?
Yok, aytmaysiz ekan, men sizdan chaqirmayman. Уже shonag'izdan tushib qoldingiz. 5-rat 2-o'rin. Bar tugul men yerga kerak. Tag'in bir taqir. 5-rat 2-o'rin. Tushib qolding. 6-rat 18-o'rin. Biriga tushingiz bunday kiringina. Akiringga tushib turasiz. Ham bo'lakli turamiz. 7-rat 9-o'rin. Oho! Shayda. 9 narsa. Nik 3 kishini 3 kishi bo'ldimi endi? 3 bo'ldingizmi? Qara chigara bir, qara chigara. O. Qadrli do'stlar, oshiqmag'iz. Munda tushib turasiz. Biz hozir munda bir jirchini chiqaramiz. Yakiringni tushib, o'sha eshik anatigida qizlar yanında bosib turig'iz. Kimlarni aytdim? Tak 3 kishini aytdim beyt. Aytdim. Qadrli do'stlar, qolganlar. Endi sizga bo'lak olqishlar ostida Xalida Vafina. Yaşayalsam ide ömür boyu can sevgenin bilen sırlaşıp yaşav matur, yaşav şunday matur, yakınlarga sevgileşip yaşav matur, yaşav şunday matur, yakınlarga sevgileşip Durmuş yolun jırlap ussam idim, uzmasın ol yokka künleşip yaşav matur, yaşav şunday matur, siz dostlarga mungnar eleşip Yaşayalsang ide turmuşunda yalgan yalgışlarga abınmay vakit birip hem vakitli bulup o'tganlarini birde sog'inmay vakit birip hem vakitli bulup o'tganlarini birde sog'inmay o'tganlarini birde sog'inmay Laureatimiz Vafina Xalida. Pensioner, Arşaның o'zida yashaylar, iri bilan motor ettirib, Maydon kanalini qaraylar. Necha kishi bunda balkondan tushdilar? 1, 2, 3, 4. Menigiz aytasiz bunda, menigiz. Qaysigiz nechanchi o'rindaysiz? 6-o'rin. Biz qadrli do'stlar, har mingan kishiga o'zining shonasini beramiz. Har sholim shonasi o'zining tomoshabchisini topa. Mana sizga shonalar, пожалуйста, o'zingizga joningizning detali so'ylab oling'iz. Qaysigizga o'rdak? Siz mana sizga o'rdak naq to'g'ri kela. Shulaymi? Naq to'g'ri kela, o'rdak, broshi tanga to'g'ri kela. Quyan sizga. Rahim etiniz. Sholim shonalar qadrli do'stlar, bu bizning Tataristonda ishlangan shin tatar og'achlaridan mana sizga maxsus suvenir.
Mine sana enikeş tülkü. Ya, mısa. Onlar iki birev mi ney? Ey Allah'ın rahmeti. Mısa sizge bular indi tülkü. No, big sur rahmet. Alkışlap zatabız bizim tamaşaçılarımızı. Big sur rahmet. Bilet alıp gelgeniz için. Şanada şuvasız rekordlar, slalomlar, hem başkalar, lejlar. Mine kurasınız dostlar. Bizge kilesiz. Hem elbette bulak ulan kaytıp gidesiz. Devam etimiz konsertimizde. Bir özünün malayının dinamikini tekşire iken. Aa, malay sen bana okuyabilmeysen iken. Karale matematikadan ikili, geografiden ikili, jırdan ikili. Normal nittirip akra bilmeysen şütali. Senin gibi geçte gel biştege o kadar men yatsız deyip bana dinamikini tutup şiye. Tege mama dinamikini alada. Nerse otasın atayın, nerse kıyniysın. Bu benim dinamik değil, bu sineke mi bana şkaftan taptım diye etedi. Alma ağaçtan jırak gitmeyi kadirli dostlar. Sahnemiz türüne bizden bugünkü beyramımızın hocasının malayı çığa. Ayrat Zakirov.
Татарстанның халық артисті Рүстем Закирович балайы. Болашақ, Алла берса, Алла тілесе, виртуоз Айра Закиров. Айра Закиров. Мына бет, дуслар. Татар халқы бітәдилер, бітмей, иншалла, Алла берсе, Алла тілесе. Нинди сәләтлі кішер, нинди сәләтлі артистлар, жыршылар шыға. Біздің жер оңдырышлығына түгіл, біздің буыныбыз оңдырышлы. Зәлия Саттарова сіздің қаршыда. Yıraklardan engen şibergen Medruşkeler gipken Medruşkeler Dumanı kırlarımda Tibrelgen Medruşkeler gipken Medruşkeler Dumanı kırlarımda Tibrelgen Tireni sağınlardan uyşanılanğa Yüz qarашым sizge tübelgen Eydi güşümima Medruşkeler Engemeli eydirgen Dilegen Eydi güşümima Medruşkeler Engemeli eydirgen Dilegen Medruşkeler Mine uyattılar Sizken derip gamsiz Dünlerde Medruşkeler gibi Kibersiz Üzülsegisi tuğan jirlerde Medruşkeler gibi Kibersiz Üzülsegisi tuğan jirlerde Üzülsegisi tuğan jirlerde Sattar Özeliye. Yuğarı Puşalım avulunda yaşauşu kızımız. Zeliye Sattarova. Зур рахмат. Рахмат, қадірлі достар. Залыбыз түріне тағын бір лауреатымызды шақырабыз. Кір тауышлы егетіміз Динмұхаммедов Рамил.
болсын, сулышыларың ярысы уялықын. Ақ бұзатым, ақ қанатым, ақ қанатым, көшік бірге далаларға, далаларға, қиялдағы далаларға, далаларға, әкияттәгі қалаларға, қиялдағы далаларға, далаларға, әкияттәгі қалаларға. Ақ бұзатым, ақ бұзатым, ағаяғың ик тағалы. Ағыламайсың менің ерек, неге сызлын ик яралы. Ақ бұзатым, ақ қанатым, ақ қанатым, көшік бірге далаларға, далаларға, қиялдағы далаларға, далаларға, әкияттәгі қалаларға. Ақ бұзатым, ялың сивілі билләріңе. Мәңгі сенен қалымас едім, алсаң мені иңнәріңе. Ақ бұзатым, ақ қанатым, ақ қанатым, ұшық бірге далаларға, далаларға, қиялдағы далаларға, далаларға, әкияттәгі қалаларға. Ақ бұзатым, ақ қанатым, ақ қанатым, ұшық бірге далаларға, далаларға, қиялдағы далаларға, далаларға, әкияттәгі қалаларға. Қиялдағы далаларға, далаларға, әкияттәгі қалаларға. Ден Мөхәммәтов Рамил. Баянда Илнур Камалов һәм Булат Шәрипов. Скрипкада шибәр мөләйем скрипачка кызыбыз Дина Закирова. Хәтерләсәгез, кадерле дуслар, бу Ак Бұзатым җырын җырлап йөргән безнең эстрадабызның яхты йолдызы Газинур Раби Фарук Шәйнанасың җырлый башладаны. Рөстәм Закиров, хәзер инде күреп торасыз, яңа буын җырчылар бу җырны матур итеп башкара. Инде әйтеп кителгәнчә, бу фестивальне безнең бәяләделәр абруйлы хөкемдарлар. Алар арасында Газинур Раби Фарук Шәйнан, Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева, Татарстанның халык артисты Резида Галимова, Люция Мусина һәм инде тагын бер безнең популяр җырчыбыз бар. Башкортстан якларыннан килгән Марат Шәйбәков сезнең каршыда. Әллә нәрсә булды, җанга сагыш тулды, сөю чәчәкләрен сулдылар. Кышның аккарлары каплап араларны, җанга хәсрәт булып кундылар. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янармын. Яшәрмен синсез дә, тиңләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Анып диюләрің, янып киюләрің,
Қалса да бит өткен йырақта. Күрсәм ятлар белән Эштән янам кием, күңелкәем һаман үртәлә. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңыдан янармын. Яшәрмен синсездә, тиңләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңыдан янармын. Яшәрмен синсездә, тиңләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яши алмас дидең, үзең миннән көлдөң, тормыш дәвам итә күрәмсең. Давылдасын алмас, җилләрдә тын алмас, йөрәк барын миндә беләсең. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңыдан янармын. Яшәрмен синсездә, тиңләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңыдан янармын. Яшәрмен синсездә, тиңләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен синсездә, тиңләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен үз юлым табармын. Зур рахмат, хурмат дуслар, бик зур рахмат. Кулларыгыздан куанып яшәгездер армы? Кулларыгыз сызласыз безнең хурмат дуслар. Инде менә Аллага шөкер, бүген 3нче көн фестиваль концерты бара. Мин инде бик шатмын шушы фестивальдә катнашуыма. Рөстәм Закировка бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Шунда бик матур фестиваль оештырган. Инде аны инде батыр йөрәкле кешеләр генә эшлидер дип уйлыйм. Чөнки аны карап торганда гына бик матур ул. Аның инде эше бик күп. Аңа инде гаиләсенә, балаларына изгелекләр телим, уңышлар телим, тазалык телим. Инде шундый фестивальләр бетмәсен, җыр, моңлар саеп калсын, хөрмәт дуслар. Зур рәхмәт. Әле генә сез тыңлап үткән җыр Айгөл Валиуллина сүзләренә Риваль Хисматуллин иҗат иткән бик матур җырларымның берсе. Яшәрмен синсездә дип аталды бу җырыбыз. Киләчәк җырым Наил Шаймарданов иҗат иткән бик матур җырларның берсе. Ялгышмадым, сөеп сине. Җәйләүләргә атлар кудым, таңга кадәр саклармын. Гомер буе ярым сине, тиңем итеп яклармын. Гомер буе ярым сине, гомер буе ярым сине, тиңем итеп яклармын. Дим буенда шумыр түсе, ярларымда тал бире. Син бит миңа бу дөньяда атташмас өчен кирәк. Дим буенда шумыр түсе, ярларымда тал бире. Син бит миңа бу дөньяда атташмас өчен кирәк. Шомыртларда чәчәк аткан,
Yazlarının matur meli Yalğış malımı siyip sine Biz bugün birgeli Yalğış malımı siyip sine Yalğış malımı siyip sine Biz bugün birgeli Dim boyunda şomurduysa Yarlarında dal direk Sen bitmiğe bu dünyada Ataşması için gerek Dim boyunda şomurduysa Yarlarında dal direk Sen bitmiğe bu dünyada Ataşması için gerek Su boyunda dallar avar Jil davalı buladın iken Vaşık olup yaşav rahat Məhəbbət ləzzət iken Vaşık olup yaşav rahat Vaşık olup yaşav rahat Məhəbbət ləzzət iken Dim boyunda şomurduysa Yarlarında dal direk Sen bitmiğe bu dünyada Ataşması için gerek Dim boyunda şomurduysa Yarlarında dal direk Sen bitmiğe bu dünyada Ataşması için gerek Ataşması için gerek Башқұртстанның танылған жыршысы Марат Шайбеков. Марат Шайбеков. Болат Шарипов, Илнур Камалов, һәм Дина Закирова сіздің қаршыда. Бит турында жыр чыгарайым мы? Керекмей. Рахмат. Бит турында да керекмей. Әзе. Мәселен, міне түшкі ашқа нәрсті ашады? Алланың рахматы білән табиб хатын миңа тәгәрәткән бәрәңге ашатты. Бек тәмне ярмалы бәрәңге болды ул. Тәгәрәткән бәрәңгені ашибыз біз һәр күнде, чөнки соңғы арада мал суючы юк бердә. Мал суючы юк, бәрәңге белән тупланып ятабыз. Әйтәм бик ябык синенеке. Сиңа біраз ашарға кирәк, бәлкім өйләнергә кирәктер, буйдактыр син. Буйдак булып картаям шул, өйләнергә кеше юк. Кызлар белән танышырга авызымда тешем юк. Әзе, син теш табибы түгел. Тимер теш булса да куйып Мен итекләр буенча. Ой, син хатын кыз белән танышырга теләсәң, анда теш мөһим түгел. Ат кирәк. Ат? Айгырга отырып кызлар янына килеп туктасаң, бөтен кыз синеке була. Жайдак булуң мөһим. Шулай дисен. Hey. Кой әле, ул атыңа бер атланып карыйга. Жайдак, атың туп-туры. Кая бара, тукта дидем дуры. Тыр дидем, тукта дидем. Арт ягыңа чыбыркы яугыры. Тыш. Жайдак булганчы аны авызлыкларга кирәк юмәмен. Атка утырыр алдыннан сиңа права аласың бар әле. Укып чыгарга кирәк. Категория батса, атны бит аны өйрәнергә кирәк башта. Мен әйтәм, син үзең генә гаиләдә шундый мейли бераз гына теге сәеррәк абыйларыңны кәшләрең дә бармы? Без үч туган, аз да түгел, күп тә түгел.
Мен бит төпчік, әлі шуңа электегел. Сезілі. Ярар, Сезілі. сенің білән мұнда жырлар тыңлап тұрға вақытым жоқ, шананы қарап шығам мен. Әзі ашықма. Мұна чана дегеш, біздің чана монтажының гимінің ғына тыңлап өтәлі, әмі. Эх, пұшалымы чанасыла, жәйлері жетсе арбасы, сиңа жырлап берген үшін, инді көп мі аласы, көп мі сенәні сарасы. Кетмәннән, жүләр. Сен менден тыңлаған үшін ақша сұрайсың. Ей, мен сенен ақша алырға тиіш. Ей, кетмәннән. Зарыланмалы, әзей зарыланмалы, бізгәлі, бірге яшейсі. Концертіміздің дәвам еті Абдрахманов әрілі, Рүстәм Яхин күйі «Ялғыз ағаш». Büyük dağ başında, alım karşında, köp asırlar şavlay bir ağaç. Bir kim bilmiyor'un, koyşan tuğan şağın. Bir kim bilmiyor'un sırları. Bir kim bilmiyor onun sırların. Ömür jileyse, ağaç yalğız ise, yazlar, kışlar gişe yalğıza. Ağaçıma koyda aşığım. Güngel haman tarda tuğup üzgen yoqa. Ağaçıma koyda aşığım. Yeşil yaprak yarğaç, şovlu yeşil ağaç, yol iterge şakra yoluşuna. Kuş isli yağıma, tuğan toprağıma, döşenini yeşil yok taşım. Kuş isli yağıma, tuğan toprağıma, torda mini yeşil yok taşım. Kuş isli yağıma, tuğan toprağıma, torda mini yeşil yok taşım. Абдрахманова Рилә. Рилә Абдрахманова. Зор рәхмәт, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Инде сәхнә түренә шушы концерт чарасында катнашучылар арасында иң яшь
қатнашушысын чакырабыз. Еш булуына карамастан, ул инде көпкенә конкурсларда катнашып, лауреат булган җегет. Сезнең алкышлар астында безнең кичкенә йолдызыбыз Вәлиев Ибрахим һәм аның әтисе. Татарстанның атқазған артисті Ринат Вәлиев һәм біздің бүгінгі виртуозымыз Ибрахим Вәлиев. Бүләкләнә шалым шанасы белән Ибрахим Вәлиев.
Hürmetli tamaşaçılarımız, көріп тұрасыз, біздің Вәлиевлар, баянчылар династиясы, әлхамдулилля, әлі кемемей, арта, Рүстем Вәлиев, Ринат Вәлиев, мына қазір Ибрахим Вәлиев кете. Мына достар, Рашуа династия білән буыннан буынға біздің енді жыршыларыбыз да, баянчыларыбыз да, хөнәр иелері де көшкәннән көше. Халқымыз яши. Дөрестән дә, һәр кеше үзенә нинди дә булса йылдыз карап куя. Һәм инде нинди дә булса үзенә шатка эзли. Безнең бүгенге сәхнәбезнең йылдызы, легендар җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli halkımız. Bugün şundan da bizning için zor bayram. Bizning yaşlarımız, talantlarımız, yeni talantlarımız tuğup kelgen gün. Bu şundan da bayram. Halk bizse talantları da bitadigan söz bit ol. Allah saklasın. Demek bizning halkımız yaşayalı, Үсішті әлі деген сөз. Мен бик сүйінем bu Пышалым шаналары деген фестивалінің енді неше yıllar бойы ішлеп келгеніне, yıldan yıl оның bu фестивалінің шөһрәті арта бара. Мұның үшін біз бик зор рәхмәтлебез Рүстем Закировқа әлбәттә. Тағында бір сүйінішім әлі, менім де әнкәйім, әнейім яғынан, тамырым, Урта Пышалымнан, біз Рүстем білән бір шәҗәрә ағашына кірәбіз екен, ансында білгілі болды. Урта Пышалымда болды біріншісі, 3 этап білән бара, икенчісі Аршаның өзінде менә бүгін Қазанда бір кішіге бұл қадәрлі ішіні ұйыштыру әлбәттә бик жеңіл түгел. Урта Пышалымға қайтып, мен де конкурсының жюрин әгзасы болып, әнейім жүрген юлларны яңадан көрдім. Алар урақ урган қырларны яңадан көрдім. Алар айрым хожалық болып эшләгән, яшәгән шаклары булган. Мен дә бик горурланам бу фестиваль белән. Аны шунысы белән аерылып тора, ул бик халыкчан, ул бик туганнарча. Официальлек юк. Мен бу фестивальгә озын гомер телим. Халкыбызга озын гомер теләгән кебек, бу фестивальгә дә озын гомер телим. Тагын шушы филармония залларында, аның гала концертларында очрашырга насыйп булсын. Амин. Безнең кызларыбыз, гүзәлләребез, татар кызлары гомумән гүзәл булганнар, батыр, эшчән. Алар ир-егетләр белән бергә чабышларда катнашканнар, атларга атланып, борынгы Болгар дәүләтебез заманнарында һәм аннан да иртәрәк тарихыбызда. Менә сездә бүген зал тулы матур, гүзәл ханымнарыбыз, сезнең өчен башкарабыз бу җырыбызны. Бездә дә шушы борынгы Болгар кызларыбызның каны ага бит. Нәқи Сәмбәт шигыре, татар халык көе, уракчы кыз сезгә атып язылган кебек. Ой, урагың солып başına, Kıyaş nurlarından nur aldın. Kıyaş nurlarından nur aldın da salkın çeşmelerden su aldın. Kıyaş nurlarından nur aldın da salkın
ismine jırlar jırladım Talir tenkelerin şınlağında Kim ismine jırlar jırladım Elle oynatıp su buylatıp Süygen yarın ağa gitti mi Elle mıltıp alıp kılıç dağıp Düşmanlarga karşı gitti mi Elle mıltıp alıp kılıç dağıp Düşmanlarga karşı gittin mi? Ey çeniden şulay yaşıgıtlar Gülü sibeler senin aldığına Yüzlerin şul senin tankı yaşı Urağında tuğun aygına Yüzlerin şul senin tankı yaşı Urağında tuğun aygına Bek zor rahmet. Bek zor rahmet. Tatar kızlarına hürmetiniz deyip anlayayım. Bek zor rahmet. Hazır başqarashaq jırыбыз mine bir şonaga koyup turuyuk hali. Şonaları da şeşke kebek bit. Eskitkiş. Pışalım halkı burun-burundan hünerçiler bulganlar. Onda avuldan avulga yürüp tigüçiler, tun tigüçiler, şona yasavçılar, orba, boltastaları hümümen bik batır işten halk bulganlar burungudan. Ne şonalarından o görünüp dura indi. Hazır sizge başqarashaq jırыбыз Valeriy Ahmetşin'nin Damir Garifulin şiirine yazgan jırı Sarman tangısı. Dınlarsın mı yaşlı hislerimini Sarman kilerine jırılasam Karşı kilmezsin mi yüreğini Mühabbetim bilen şırınasam Minim bilen turmuş tutmağından Riza bulursun mu derge Ayrılganda vağda verirsin mi Kavat kaytığımını küterge Minim bilen turmuş tutmağından Riza bulursun mu derge Ayrılganda vağda verirsin mi Kabat kaytığımını küterge
Benim gibi kütesin mi? Al sultanın sızılıp atkanın Yaşligimin jırga solgan şakta Kuşlap jırlarsın mı appağım Koytkan şokta sorman boylarına Yonlarında mengi kalırgan Kırık eşin taşlap kırık yok Şıvarsın mı karşı olırga Koytkan şokta sorman boylarına Yonlarında mengi kalırga Kırık eşin taşlap kırık yok Şıvarsın mı karşı olırga Koytkan çoktan sorman boylarına Yonlarında mengi kalırga Kırık eşin taşlap kırık yok Şıgarsın mı karşı olırga Koytkan çoktan sorman boylarına Yonlarında mengi kalırga Kırık eşin taşlap kırık yok Şıgarsın mı karşı olırga Şıgarsın mı karşı olırga Şıgarsın mı karşı olırga Татарстанның халық артисті Зухра Сахабиева. Зухра Сахабиева. Зор рахмат, қадірлі достар. Зор рахмат. Енді көп кіні концертларны бізде Татарстанда солянка деп атайлар. Чөнки түрлі сорттағы жырчылар, анда баянчылар катнаша. Біздің енді бүгінгі концертте біз солянка түгел, қаз бәліші деп айтсақ дұрысырақ болар. Міне қазір шушы бәлішке біраз ғына бұрыш істейбіз. Сіздің қаршыда бийлер. Трио бию дуэті танго бию білән.
Био дуэті. Зор рахмет. Давам етеміз концертімізні. Балконда отырушы қайбір тамашашыларымызны енді біз бөлеклі иттік. Қазір көшеміз партырға. Қадірлі достар, мен бірнеше кішіні атадым балконнан. Анда мен атамаған кішілер де түшіп жеткенлер. Яғни мәселен енді түшіп қалғандар түшіп жеткен. Шоңа көре, мен әйтем екен орынны. Шондық мен деп қышқырға керек. Яқшы ма? 6-ші рет 3-ші орын. Молодец, мінегіз. 8-ші рет 6-ші орын. Мен көктереге керек қышқырға. 6-ші рет 8-ші рет 6-ші орын. 1-ші рет 12-ші орын. О, міне бейт мотор тавыш, мотор сразу шыға. 16-ші рет 7-ші орын. Қайда 16-ші рет? Құлыз ең. Яра мен айдамын. Мұның үшінде береге бола. Мінегі зәйді қадірлі достар, құрметлі тамашашыларымыз, батырлық өзі бір бәқіт деген сөз бар ме? Раз мына сіз екен, пожалуйста, мына бүтіні бізді үшіміз 4-ші тағын, 1-ші реттен шығылар. Рәхім етігіз. Шаналарыны сізге тапшырамыз. Қайсығызға қуян? 1-шісіне. Сізге қуян, пожалуйста, рәхім етігіз. Бұл шана пшалымда шленген. Шоңа көре мұның ұлы рәхәтләніп шуырға бола. Экологически безопасный. Сізге түлкі, пожалуйста. Бекте келіше. Сізге келіше. Так. Так, мұнда біздің бар. Мұнда бізге как раз айо сізге мұна. Сіздің сыман юқлап ятмай, конечно. Так. Сізге рәхім етігіз. Тағын бір айо. Сіз біздің 16-ші орын. Тағын біріні берем. Рәхім етігіз сізге де бір шана. Шуығыз рәхәтләніп. Дальше. Зор рахмет сізге, алқыштар. Давам етеміз, қадірлі достар, біздің бүгінгі концертімізді сіздің қаршыға лауреатларымыз шыға тұра. Шираттағысын қаршылығыз. Ғайфуллина Рәмзия. Сіздің алқыш арасында. Сара Садыкова музыкасы, Сипат Хаким сөздері, Сусау. Игрекеден yakın şulası Kırların üstünden isiken Jillerge kadar susi Tüzülenem şişmelerine Tiki bütmi susağına Mini bəxetli barı tiksin Bəxetli bulsan gına Ник бұлай сағышлы иттің Бұл қадар мені сыңсын Айрылып бір кенде ұзамай Яңадан сиңа сусын Ник бұлай ғымырым бойына
Bitimeyen susau iken Susaudan yangan күңелге Sus alıp тұрсаң икен Нетіп алай ғымрем буяна Бітімеген сусау иген Сусаудан янған күңелге Сус алып тұрсаң иген Сусаудан янған күңелге Сус алып тұрсаң иген Бисі рахмет Ғайфуллина Рамзия. Ғайфуллина Рамзия. Рахмат бигізор Рамзия ханым. Рахмат бигізор Рамзия исемлі қатынларын ярата. Менің тещінің исемі Рамзия. Давам етеміз достар. Енді тағын бір менің үшін яқын болған фамилиялы кіші шыға Кәримуллин Айрат. Бұл егітіміз 2-ші дәрежа лауреат премиясы. Кәримуллин Айрат. Kütken, yaşlıklar ütken Unutkan sağdır, seni mine küpeden Unutkan sağdır, şulu sağdır Yazmışlar şuludur, yalğışlar şuludur Unutkanı sağdır, şulu sağdır Yazmışlar şuludur, yalğışlar şuludur Senin de meni uylamışsındır Ulu da uylama yedi uylaysanıdır Uylamışsınıdır Soğudur şulu sığıdır Yazmışlar şuludur Yalğışlar şuludur Unutkanı sığıdır Soğudur şulu sığıdır Yazmışlar şuludur Yalğışlar şuludur Yaratmışsındır, yaratsan eğer Kili gelir idi senden bir haber Yaratmışsındır, sığdır şulu sığdır Yazmışlar şuludur, yalğışlar şuludur
yaratmaysanıdır Soğudur şulu soğudur Yazmışlar şuludur Yalğışlar şuludur Yazmışlar şuludur Yalğışlar Rahmet Bikzor. İkinci derece diplomatımız Ayrat Karimulin. Zor rahmet, zor rahmet. Bayançılavaz Bulat Şaripov, İlnur Kamalov, Dina Zakirova. Sahnemiz türüne tağın bir talant iyesin şakırasımız kile. Indi dostlar, bugünkü beyramımızın patşası Rüstem Zakirov'ның malayı sizin karşıda özünün dostunda saksafonda seletin kürsetse, hazırlayan kızı sizge özünün tavuşu bilen maqtanıp kürsatacak. Milevşa Zakirova sizin alkışlar aslında.
konfet tabar mısın ben ha? Rüstem kızı Milevşe Zakirova. Milevşe Zakirova ham Altın Koreografiya studiyasi qizlari yetakchilari Gulnora Gimayeva, Milevşe Zakirova. Zo'r rahmat qadrli do'stlar. Qizi chiqqan ekan, demak otasini da chaqirga vaqt kelib jetdi. Alqishlar ostida Tataristonning xalq artisti Rüstem Zakirov. Qazıların birge arışılıyor Gül üstünde atkan basmadan Qazılar bilen yazılar taşıp giler Yazılar bilen süyü başlanan Kırpazıları bulup gülüge düşsün Hukten bir gibi yitten yazmışım Tağın nişe yıllar parçalar
шитінде ойға талған сихри таллықта той жырына күніллердерінің туймаңына ерек қалпынан қырқатылары болып үлген үстін көктен бикі бейіттен язмышын тағын неше yıllar қаршыларымын bu basmada yazını yalnızım. Çıgarabat bu. Şalım ata kazan. Yatsızlar. He? Belişke. Kaya belişke bulsun. Göz çiyak bit ol. Etler de aşamay. Kadar dostlar kafayı tekez. İlgiz bilen Rüstem. Bulas ederek ne? Şunu dirak indi. Devam etemiz. Rahmet. İlgiz. Gılfan Akam Rüstem Hasanov. Devam etemiz kadar dostlar. Indi bizning konkursantlarımızның tağında derecelikleri çığa başlayı. Yakırıngına motor itirip sizin karşınızga çığa bizning motor şiber jırçımız. 3. derece premiya laureatı Güzel Yarulina. Sattarova. Güzel Sattarova kabul etiniz. Holding it.
Dağ batır İskender'e, İskender'e. Güreş derdine bir geldiniz, bir gel oldunuz. Büyük rahmet. Şalom Şanaları Festivali'nin 3. derece diplomantı Güzel Zakirova. Güzel Zakirova. Жеңүүчүлөрүбүздүн бири Güzel Zakirova. Hürmet rahmet Big Sur. Zor rahmet kadarlı dostlar. Big zor rahmet. Indi dörüstende жеңүүчүлөрүнү шақырга вакыт келип жетти. 1. derece diplomantыбыз İlham Yarullin. Шакир Мәжитовкеге Галимжан Сағидуллин сүзләре, яшьлегем хисләре. Sofralarda yalğız yürgen şakta yarada min şeşek islerin bulagidan bağırım ol tartınma alsın yaşlığımın payınar hisselerim bulagidan bağırım ol tartınma alsın yaşlığımın payınar hisselerim. Sofralarda yalğız yürgen şakta min yaradan şeşek islerin tatışırman bağırım tatışırman ağar şahit bulur varlık dostlarım. Sofralarda yalğız yürgen şakta jiller isip şeşini tarata bəxt bit ulduzlar şunu unutmağız ulu saf yüreklerini yaratan bəxt bit ulduzlar şunu unutmağız
ağız Ula saf yüreklerine Rahmat Bigzor. Әлеге конкурстың жеңушілерінің бірсі Илхам Яруллин. Бигзор рахмат. Яруллин Илхам. Оңышлар сеңа Илхам. Зор рахмат қадірлі достар. Әлбәттә мындай зор шараны бір ничектә башқарып шығып болмай, әгәр сенің жетекші мотор, сенің артыңда нақылы, сенің туғралы достарың болмаса, бигерәк тә нық болсын, сенің тыйл, яғни хатын. Көріп тұрасыз, Рүстем абайның қызы да, малайы да сәләтлі, һәм инде хәләл жібеті де шибәр һәм матур тавышлы. Люция Мусина, сіздің алқыштар арасында. Bir antı yıllar öterler Yaşlığımız hatiresi bulup Son şeşe akkan yükeller Qaytıp iligen hıyaldadır Qaytıp alsak yaşlık yükeller Sağındırıp sağışlarına salıp Sarı şeşe akkan yükeller Qaytıp iligen hıyaldadır Qaytıp alsak yaşlık yükeller Sağındırıp sağışlarına salıp Sarı şeşe akkan yükeller Yaşlık tuğayların oraygalı Tuğay jilesinde irkeller Sine mina mine sina deşip Sonra şeşe akkan yükeller Qaytıp iligenle hıyaldadır Qaytıp alsak yaşlık yükeller Sağındırıp sağışlarına salıp Sarı şeşe akkan yükeller Yükelerde hamam güdeller Yaşlık unutulmay, unutturmay Son şeşe akkan yükeller Qaytıp iligenle hıyaldadır Qaytıp alsak yaşlık yükeller Sağındırıp sağışlarına salıp Sarı şeşe akkan yükeller Qaytıp iligen hıyaldadır Qaytıp alsak yaşlık yükeller Sağındırıp sağışlarına salıp Sarı şeşe akkan yükeller Sağındırıp sağışlarına salıp Sarı şeşe akkan yükeller Sarı şeşe akkan yükeller Zor rahmet. Şeyler istemler. Zor rahmet. Zor rahmet. Hürmetli dostlar, sizni jir bayrami bilan tabrik etam.
Әлігін әжірлап өткен жырым. Перзер Мұртазин күйіне, Эльмира Жәлилова сөзлеріне ижат еткен жыр. Ешліклеріні сағынып жырлай тұрған жырыбыз. Сары шешек атқан юкәлер деп аталды. Келесі жырым енді Айдар Темірбаев күйіне, Вазих Фатихов сөзлеріне Язмышларым сиңа бәйленген. Yüreğimde yırtem ismini, göz aldımda saklayım karaşın. Güngelimnin sihri küplerinde, sirli yıldız bulup yanasın. Bəxtimin nazlı bürülüşü, senin yazmışına beylengen. Seni küttem benim her saatim, saf suyudan başım eylengen. Bəxtimin nazlı bürülüşü, senin yazmışına beylengen. Seni küttem benim her saatim, saf suyudan başım eylengen. Yanaklarımda şunday tatlı senin, dəşülərin şirbət balığına. Durmuşumның barğanatı bulub, yazmışımda bir qalğına. Bəxtimin nazlı bürülüşü, senin yazmışına beylengen. Seni küttem benim her saatim, saf suyudan başım eylengen. Bəxtimin nazlı bürülüşü, senin yazmışına beylengen. Seni küttem benim her saatim, saf suyudan başım eylengen. Yazmışına beylengen. Sen bəxtli bulsan min bəxtli, dolu bəxt dilim özüngə. Doğrılığım bulur bölegim, vəğdə birgən süyü süzüngə. Bəxtimin nazlı bürülüşü, senin yazmışına beylengen. Seni küttem benim her saatim, saf suyudan başım eylengen. Bəxtimin nazlı bürülüşü, senin yazmışına beylengen. Seni küttem benim her saatim, saf suyudan başım eylengen. Seni küttem benim her saatim, saf suyudan başım eylengen. Yazmışına beylengen. Бүгінгі концертіміздің мүлейім шивер һәм бүгінгі концертіміздің башқарушыларының ең матурларының бірсі Люция Мусина. Рүстем Закировның илхамы есі Люция Мусина. Өзі жырлай, қатын сайрай. Қыз тоже, малай көршілеріне Алла ярдәм берсін бұларының. Әй достар, мына енді сіздің қаршыда жырлап өткен біздің конкурсантларымыздың енді бәйе берушілер арасында, енді барысында әйтіп өттік. Енді қазір аларының хükümdarlarының ең главный шақырасымыз келе. Бұл енді дұрысыңын айтканда біздің Рүстем абиның тігі жектеп айтем екен, енді қиялында нәқ шулай болып жырларға, ол өзіне йылдыз етіп татыған шушы кішіні. Сіздің қаршыда Рүстем Закировның көмірі Ғазинур Фарухшин.
Татарстанның атказанган артисті Газинур Фарукшин. Күзгі жерлер ашы болады, ұғырмасын асыл құшларым. Жерлер исәді, қамышы булап, бөгілмәслер менің достарым. Желпірдетіп шаян жерлер истің, шай қалдырып ағаш башларым. Ярсу жерлер кебек, ayamıyşa taşlap gitmez mine dostlarım. Jilfirdedim çayan ciller iste, şay kaldırıp ağaç başlarım. Yarsu jiller kebek, ayamıyşa taşlap gitmez mine dostlarım. Dostlarga tayanam küreşlerde, argan talgan çakta kaygırmam. Yaşar için mina kişi bir uşe yakın dostlarımdan ayrılmam. Şavla bütken durmuş yıllarımdan, bəxit alıp gile yükdesin. Bəxit irtəsindən dostlar bilən birgələşib gilə ötəsin. Şavla bütken durmuş yollarının bəxit alıp gilə yükdesin. Bəxit irtəsindən dostlar bilən birgələşib gilə ötəsin. Jilfirdetip şayan jiller iste, şay kaldırıp ağaç başların. Yarsu jiller kebek, ayamıyşa taşlap gitmez mine dostlarım. Jilfirdetip şayan jiller iste, şay kaldırıp ağaç başların. Yarsu jiller kebek, ayamıyşa taşlap gitmez mine dostlarım. Zor rahmat, zor rahmat sizga. Zor rahmat dostlar. Hürmetli dostlar, mene bizning 3-chi kuninde şuşunday bayram bara, zor bayram bu. Rüstemning jirdan boshqali uyushturu salatida bek kuchli ekan, avullarından beri shunday zallar to'la tomoshachi xalq. 40'tan artık jirchi kelgan edi. Barысы da birsinden birisi motor jırlaylar. Rüstemning birgine gayebe buldu. Bütün bulaklarını birdi ol. Saatler anda şana, gramotlar, diplomlar. Nersege 14 gün ajırçı kaldı deysiz. Rüstemning şanası gitmedi. Şana sanına karab gana jırçılarına laureatlar, diplomatlar buldular. Bugünkü gibi konsertlarını hali özüm de birinci tapqırgan görəm. Şimdi yaş balalarının, ülken yaştagilerin şulay. Alar varsa da Arşa jerliginden çıkkan kişiler, anda yaşavçiler. Qaysılары artist bulur. Allah buyurgan bulsa, bek salatlı balalar, yaşlar, kızlar. Rahmat sizge. Hazır ufağa varıp qaytabız. Ufa, Ufa,
şeşimini darım ali Uffa darakları bilen şeşimini darım ali Arın bor şilebi şileginde şilegi Kimne sağınıp dibeyken onun yarsı yüreği Kimne sağınıp dibeyken onun yarsı yüreği Bir eylenip bir tuğanıp duygan çıkarım ali Bir eylenip bir tuğanıp duygan çıkarım ali Arın gör şilebe şileginde şilegi Kimne sağınıp dibeyken onun yarsı yüreği Kimne sağınıp dibeyken onun yarsı yüreği Arın burşanları yumuşak kızlar yavunsın ali Arın burşanları yumuşak kızlar yavunsın ali Arın bor şilebe şileginde şilegi Kimne sağınıp dibeyken onun yarsı yüreği Kimne sağınıp dibeyken onun yarsı yüreği Kış kırıp şırılığalı Dostlar sağınsın ali Bir kış kırıp şırılığalı Kızlar sağınsın ali Arın gör şilebe şileginde şilegi Kimne sağınıp dibeyken onun yarsı yüreği Kimne sağınıp dibeyken Onun yarsı yüreği Татарстанның от қазан артисі Газинур Фарухшин. Татарстанның от қазан артисі Газинур Фарухшин. Легендар жыршы Газинур Фарухшин. Hükümdarlarının başlığı Nan işiganda benim şana hazır mı? Avzay, şanağını yayladık, mayladık. Barda ezer, otыңны жиктік, отың парковкада тұра, еме? Allah'ın rahmeti olsun. Nerseler şadıgız şanada? Дәрсер шадың шанасы білер. Ну, нәсте deyip, neste var barısını da koyduk. Mesela podograf sиденье yasadık. Nerse değil? Ney? Art жылытқыш қойған. Нешік жылыта ol? Нешік жылыта? Ну, нечек deyip, çanağına silus saldık. Жанганда жылыта орт yok. Қарамалай мұңа қатты яшап, hiç başқа жетмеген екен бұл. Тағын нәрсе шадыңыз? Тағын нәрсе қойдың. Тағын нәрсе deyip, кондиционер қойдық. Мәстәдей? Салқын хава іргіш қойған. Нәрсеге меңа қыш күні салқын іргіш хава. Сен жұқлап кетмес үшін? Керек май рахмет. Менің өзімнің жылытқыш үйретірген приспособление бар. От қиырған көтәрі деген жылытқыш нөрі. Шәп әйбір, шәп әйбір. Алып атыңыз мұны. Алып атансың. Тағын нәрсегіз бар. Тағын нәрсе қойдың. Ну, çanağını uğurlamasınlar deyip signalizasiya қойдық. Автозапуск. Нәрсе қойдым дей ол? Шанаң қиына бәлекейгіне күшік қойған. Эт, бәлекей эт. Шол. No, Күшік келсе, ләң деп үре башлай. Тұтын сала тішләп талырға мүмкін. Мені тішләмәс мүсің? Есемен ішек адың? Есемен ішек. Аллигатор. Третий поколение. Үшінші тұқым. Үшінші тұқым аллигатор. Аллигатор деген есім ауыр, крокодил ғана дейірмін. Ярар. Өзің жайлысың енді. Яры Алланың рахматы яусын, тек ақшаны шындық төлей алмайым. Нәрсе болды? Чөнки бүтін ашлығымны тант, фонд, амбарға итіп бергенім жандым бейт қадақай. Бір күнді ашлықны алырға барсам мұнамының қатты изақылық қойғандар. Бір шелек ашлығымны да алмай қалдым малай мұна. Шуға қазір барып
Bütün itiklerimni satam da, bütün akşamını sizge alıp barıp beremen. Sen ağzı borçulma. Biz sana Rasruşkaga beremiz. Mene rahmat. Ekirnep kine tülersin. Men sizge oңuşlar tileyim. Big zor rahmet. Esselamu aleykum. Aleyküm esselam. Jangan ha. Cangan tülemedi bit. O tülemedi bire Rasruşkaga berdik. Birir. Oşana. Ezi, okça birinde, okça kirek, okçasız bulma. Nersege sana akşa? Bilesin mi Ezi, mine bu Cırçılar Beygisin Puşalım Çanaları Festivalin Orçada utkerge. Yuklar bilen baş katırıp jirmeli he. Olay dime. Ezi, kilir el şunday zamanalar. Bu Puşalım Çanaları Festivalin Orçada tügül Kozanda utkerirler. Türlü yaklardan türlü talantlı cırçılar jıyılır meytem. Sahnelerini tügüp, türlü tüstegi suqır lampalar bilen bizerler. Yalkınsız tütün ciberirler. Gürler. Bütün Tatar iline tügül, bütün devletke, bütün ilge Puşalım Çanalar degen festival. Sen kökten jirge tüşeli. Nesti? Anda mine salavat çanasını ap kelgen, şunu yasarga kirek. Tagın koplangan mı? Ne uzuşta katnaşkan indi tagın. Sen çaba bilmege çapmasını, cırlap kına yürüsünü. Sen yasarga kirek ap kelgen çanasını ide gittik ide. Ezi barı bir ol Puşalım çanalarının kileçegi var hali. Yarar, yasarsın, Utkerige yasarsın. kirek onu. Utkerige kirek. Hürmetli tamaşaçılarımız karşılağız. Sahnemiz türünde Puşalım Çanalar Festivali'nin şinguşisi Gayfulina Zaliye. 52 jırı bilen. İşetemin kişe bir
бик матур жыр жырлап китәсем килә. Фәрит абый Хатыповның жыры Аккүл. Akgül eslerinde ak dumanlar Güderile dağlar atkanda Sağınıp koydum seni Şavılap şımır çeşek Otkanda Sağınıp koydum seni Tuğan yağım Şavılap şımır çeşek Yaşlığıma koydum yıllar aşağı Tuğaylarga yoktu güllerge Kübelekte yuşup gülge konup Mener için yaşıl urlarga Kübelekte yuşup gülge konup Mener için yaşıl urlarga
Şalım Şanalar Festivali'nin jеңүүчүлөрүнүн birisi Gayfullina Zaliya. Zaliya Gayfullina. Arşa. Qadrli dostlar, sahne türünde Tataristan'ın xalq artisti Rüstem Zakirov. Ömürler ötkende, yımgaklı sütkende, tabla yanlara yazmışlar. Ülkeni, aytmasılık yıllar var, gençlerge şılanıgan yalgışlar. Uturmuş yaşınlar sızganıyor, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadı, hikmege şırlanmış şırlardan. Yıllarının şatında, ömürünün atında, Kütesin hamanda şabışlar. Ünlünü silkite Ütkenler izinden Tabılgan kadrini tabışlar. Uturmuş yaşınlar sızganıyor, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadı, dikmege şırlanmay şırlarda. Ağayı alasın, utlarda yanasın, Duyganda ötkenler yarasın. Sızlatmaz işinge canındı xələtin, Var bir devasını tabasın. Uturmuş yaşınlar sızganıyor, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadı, dikmege şırlanmay şırlarda. Uturmuş yaşınlar sızganıyor, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadı, dikmege şırlanmay şırlarda. Dikmege şırlanmay şırlarda. Biz rahmet hürmetli tamaşçılar, alkışlarınız için, çiçekleriniz için, ihtiramınız için konsertinin 4. saati yakınlaşıp kele düzüp oturgan için rahmet. Mine şu festivalde indi siz
Бүгінгі сахнада көрдіңіз 3-4 буын Шырында яшәүчеләрне, балаларны, орта яшьтәгеләрне, яшүсмерләрне, улы безнең шәхсебез җырчыларны. Шуңа күрә мин әйтәсе килә инде. Әллә кайдан үзгәрешләр көтәргә кирәкми. Үзебезнең Арча районында гына моңнарыбыз тулып ята, җырчыларыбыз шул хәтле матур итеп җырлады. 20 январьда үзебезнең авылда тыңладык. Инде шушы фестивальдә 38 кеше катнашты, 41 гариза бар иде. Аларның әле шушы конкурста дипломат, лауреат булмаганнар да бик матур итеп җырлаганнар иде. Алар белән инде киләчәктә үткәргәндә дә сезгә тәкъдим итәргә насыйп булсын дигән теләктә каласы килә. Шуңа күрә бу конкурста инде жюри да безнең хөкемдарларыбызга бик читен булды. Инде менә иң-иңнәрен дип аларның күңеленә якыннары сезгә тәкъдим итә. Бик зур рәхмәт. Аларны алкышлаган өчен сезнең алкышлар күп булса, минем үземә рәхәт булды. Бик зур рәхмәт сезгә. Алдагы җырым дәртле җырларның берсе булыр. Инде заманчарак теге яхшырак концертта утырабыз дип хис итегез үзегезне Эльмира Җәлилова сүзләренә язылган җыр булыр. Фездара Муртазин әйткән ки, мин инде икенче куплеттан соң Казан егетләренең яшь составында әйткәнчә куллар дигәч бер сызгырып кул чаба аласы шул гына теләк. Яра түгел, янып тормый. Yara түгел, янып тормый. Sürlediler hisseler Babatlanmı imiş yazın Yıldız sanagan kişiler Hisseler sürledigen süzler Vaktül kapağına Yeşil saz sivri Kadri var dağına Hisseler sürledigen süzler Vaktül kapağına Yeşil saf sivri Kadri var dağına Yaşağında birge şatlık Kaygısın kurmegen bil Biz biteli ul şağında Yaratabilmegen bil Hisler süledigen süzler Vaktül kapağına Yeşil saz sivri Kadri var dağına Kullar Senin bilen ötken yıllar Bir mizgil kibittiler Yeşil siyutemin bitirdim bilekine Hisler süledigen süzler Vaktül kapağına Yeşil saf sivri Kadri var dağına Hisler süledigen süzler Vaktül kapağına Yeşil saf sivri Kadri var dağına Yeşil saf sivri Kadri var dağına Kadri var dağına Yeşil saf sivri Kadri var dağına Yüzü rahmet. Benim tuğandan tuğan. Ende Ruşaysak Davayırını İlham Bey'nin katını Nurani Apay. Naşı İlham Bey rahmet. Өзінің қатынының сахнада құшақтатқанша әйбет қатын алған сәкен бек. Рахмат Нұрай апай. Шешелеріңізге де ихтирамыңызға, құрметті
Намашчылар, енді алдағы жырым менің ижады білән қызықсынушы тамашашылар болса, танышырларымның бірсі болыр. Соңғы ел ярымда Аллаға шүкір деп айтам, бір жырны тудыра алғаш, тамашашаны яратып, үз етіп алғаш, көңілге рахат. Енді міне 24 ел профессионал сахнада жаңғыра андай хистарыны көріге тұр келді, татырға тұр келді, әйтек шолық конкурсларда, дипломат болып, лауреат болған вақыларда. Шондай жырларының бірсі Эльмира Жәлилова. Шизер Мұртазин жеткенге жанымда яз болып қалалы. Bir yar su biledi canımı, bu yar su dağında kişilere. Nice yıl yaşap da suyunu, bilmegen geldi bu yere. Utka sal, suğa sal silmini, üzüngde birdirlem yanalı. Üzümde bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Utka sal, suğa sal silmini, üzüngde birdirlem yanalı. Üzümde bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Boşların eylersin süyüde, silmini bəxətli itəli. Yanımda kalmasan kalmasın, yandırıp bulsa da ütəli. Utka sal, suğa sal silmini, üzüngde birdirlep yanalı. Üzümde bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Silmini yaşarttın, yaşlattın, telemim yarsını tıngana. Görmesem mi seni dünyada, yaratlı gidese bulganın. Utka sal, suğa sal silmini, üzüngde birdirlep yanalı. Üzümde bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Utka sal, suğa sal silmini, üzüngde birdirlep yanalı. Üzümde bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Üzümde bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Üzümde bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Бекзор рахмет, hörmətli намышчылар. Енді шоша жырымны яқын еткені үшін алдағы жырымны жырлар алдынан бірнеше сөз айтып өтерім. Енді сіз білесіз, мені башта үйлендіре алмеше азапландыңыз. Қайшан үйленесің, енді мен 28-лерге, 29-ларға жеткеш. Аңа өзімнің жауабымды таптым, жұмға күн үйленем деп айта баштадым мен сұраушы кішілерге. Аллаға шүкір, андай қыз туған болған. Мен армияда қызмет етіп қайтқанда 85 жылда армиядан кетіп 87 жылда қызмет етіп қайттым мен. Әгәді армиядан қызмет етіп қайтқаннан соң Леногорскінің Туқтар Урдалысы ауылына мені алып барып, 4-ші класс оқушысы Люция Мусинаға
алып кіріп, менә хатының шушы була дисәләр, мин аптырабрак калган булар идем. Казан шәһәренә килгәч, Казан милли мәдәният үзәгендә яшьләр дискотекасы бар иде. Шунда бер кыз белән сөйләшеп утырырга туры килде. Аннан соң анда бийләр, мин икенче этажга менеп кызлыйм, күзлим кызларны. Шуннан соң шушы бигән кешеләр арасыннан хатыным чыгып, әле хатыным түгел Люция чыкты да, әйдә кайтабыз диде дә, шуннан бирле Люциянеке булдым инде мин. Инде бүгенге көндә менә сез күрдегез безнең улыбыз Айратны, Алла бирсә исән булса, 28 мартта 16 яшын тутыра, бүгенгә 9 класста 10 мәктәптә укый Казан шәһәренең. Бүгенге залда безнең хөрмәтле директорыбыз Радиф әфәнде дә килгән иде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Аннан соң кызыбыз Миләүшәне күрдегез. Аннан соң 17 ел яшәү дәврендә төрле хәлләр була инде гаиләдә. Әзрәк әйткәләшеп таласаң, шушыннан 1-2 айлык матур сүз таптым мин үземә сөйләшергә хатын белән. Ул Арыстан йолдызлыгында туган. Мин үзем үгез бозау майында туган. Шуңа күрә сәхнәгә чакырам мин хәзер үземнең Арыстанымны яраткан бозау янына. Рәхмәт, Арыстаным. Буласым килә, бикән буласым килә, иркән буласым килә, бикән буласым килә. Җилләреңә буйсанарлар, җилкән буласым килә. Җилләреңә буйсанарлар, җилкән буласым килә. Я гөлің булар идем, укулың булар идем. Я гөлің булар идем, укулың булар идем. Сагышыңлы сазанда бер кала булар идем. Сагышыңлы сазанда бер кала булар идем. İrkəm dip dəşülərin, bikəm dip dəşülərin. İrkəm dip dəşülərin, bikəm dip dəşülərin. Bir tuturup karamalı, elleşikleşülerim. Bir tuturup karamalı, elleşikleşülerim. Ya günün bular idin, Ak günün bular idin, ya günün bular idin, ak günün bular idin. yollarda şeşek akan bir gülün bular idin. Yollarda şeşek akan bir gülün bular idin. Bir gülün bular idin, bir gülün bular idin. Люция Закирова. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, алкышларыгыз өчен. Концертны тизрәк тотарга тырышырбыз. Инде шушындый музыкантлар
белән бергә баяннарга кушылып җырламасак дөрес булмас. Инде мин әзрәк кенә искәрмә әйтеп үтәм. Бу җырны безнең бик күп кенә җырчылар җырлады. Бу җырны Азат Тимершаев та башкарган бер көнне телевидениедәге интервьюсыннан тыңладым. Аннан соң бу җырны моннан 5-6 еллык безнең яраткан җырчыбыз Салават Фәтхетдинов та башкарды. Минем үземә иң ошаганы минем укытучы Татарстанның халык артисты Миңгылабый башкаруында. Инде Миңгылабыйдан кала мин бу җырны матур башкарам дигән шикелле, шуңа күрә сезнең өчен башкарабыз татар халык көе Үнсә авылы җыры. Bizning avul üslerinde yıldız yana yaktırakla, yıldız yana yaktırak. Ayga da yıldız bir yakın, singinle minlen yarar. Ayga da yıldız bir yakın, singinle minlen yarar. İsmeli jil, tuğtalı jil, üzme güller şeşeğinle, üzme güller şeşeğin. Algala kilmeyi belim olmay, başlım ni güreşeğin. Algala kilmeyi belim olmay, başlım ni güreşeğin. Kıyblalardan isken şilden Ögülle dalın nişkesine Ögülle dalın nişkesi Yüreğiminin saf şiirine Şığa sağı şişmesin Yüreğiminin saf şiirine Şığa sağı şişmesin. Hürmetli tomoshabinlar, bugungi konsertda sizga o'zlarining atir xizmatlarini ko'rsatdilar. Respublikamizning tanilgan muzikantlari. Tomosha bilan Tataristonning Sabar rayoni yigiti, big ko'p konkurslar laureati Bulat Sharipov. Alqishlar. Tomosha bilan bu rayonda tug'an yigitimiz Qozon davlat madaniyat institutining 1-kurs studenti Ilnur Kamalov. G'aliaskar Kamal teatrida aydab baruvchi skripkachilarimizning birisi Dina Zakirova. Sızılıp donlar atkan şakta Yaman soğula yazınla Yaman soğula yazın Ayrılasın aldan bildim Yalnız kürdüm kırkladın Ayrılasın aldan bildim Yalnız kürdüm kırkladın Ayrılasın aldan bildim Yalnız kürdüm kırkladın Biz rahmat hürmetli tomoshabinlar, alqishlaringiz uchun, ehtiromingiz uchun chin ko'ngildan rahmat aytasi kela. Bugungi konsertni uyushtiruvda bizga yordam etgan abilarimizga, do'stlarimizga ismlar bilan aytmayman, ular o'zlari bilan endi qadrli yolqinlaringizni bo'lib bizning konsertga kelgan uchun hurmatli tomoshabinlar, sizga Alloh rahmatimizni bildirasiz kela. Shu konkursda qatnashib bugungi kunda Qozon shahnasida sizning oldida imtihon tutgan Şoşu özümün yoktaşlarıma Allah rahmetimle bildiresi gile. Endi men onlarını saylaganda, onlarını jırlatganda
Sizning көңілләрегез балалар итеп җырлый алсалар дигән теләктә тордым. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә шушы жюри составында булган аны безнең алып баручыларыбыз итте. Татарстанның атказанган артисты минем кумирым Газинаров Фарушинга минем сүзне санлап кайтып шушында бәяләгән өчен Татарстанның халык артисткасы Зөһрә апа Сахабиевага олы рәхмәтемне белдерәм. Татарстанның халык артисты Резеда Галимова инде Башкортстанда популяр җырчыбыз. Бүгенгә кызганычка каршы безнең Татарстандан сирәк белгән җырчыларыбызның берсе минем дустым Марат Шайбаковка олы рәхмәтемне белдерәм. Көскене концертларында килергез, көскене концертлары белән киләчәк Алла булса шушы Казан шәһәренә. Инде үземнең хатыным Люциягә рәхмәтемне белдерәсе килә, музыкантларыбызга олы рәхмәтемне белдерәсем килә. Казан дәүләт Татарстан менә шу филармония концерт залының директоры Кадим Назиришкә. Инде мин телевизордан көнләшкән имында аэропортта кемдер машина белән киреп йөргәч. Менә шунда чаналар белән кертте, мин чана белән киттем инде шушы филармония залына. Кайдадыр керәсе килә бит ул. Теге үзең бер булып каласы килә. Шуңа күрә Кадим Назириш бик зур рәхмәт. Кашовкалар белән шушы 35 чана белән шушы сәхнәгә урнаштырган өчен. Инде хөрмәтле тамашачылар, һәрберегезгә бик зур рәхмәт әйтәбез. Фестивалебезнең соңгы минутлары. Шушында үзегезне безнең фестивальдән ниндидер бер рәхәтлек алып кайтып китсәгез, безгә дә рәхәт булыр. Инде булган кимчелекләрне әйтерсез, без аларны кабул итәбез, төзәтербез. Инде алдагы салла без менә шу пшалым, пшалым ишегезәк җыры чыкканы 15 ел булачак. Исән булсак, сезнең белән шушы залларда тагы да мотор итеп күрешергә яссын. Пшалым ишегезәк. Yolly diyen sizden isim algan fırşalı Düben urda yukarısı işisi dik tutanım Yeşi şulay ömür boyu iş fırşalındır bulup Dostluk tuğundan bunga hüsün güzel şerbolu Şalım şanasıla şeyler zikre arlasın Şırlap ütsek sizi bile İş şalım arası İş şalım arası Şalım şanasıla şeyler zikre arlasın Şırlap ütsek sizi bile İş şalım arası Şalım arası Şalımının ıstaları Kulundan uhduyun ata Üstegi doğmetteşlerin Fışkıcırı uyata Süzge tapkıp işken ahir Zamanca yaşlar bizde Üzlük yoktan iyev geçir Üzünlük yoktan kız güzüller Şalım şanasıla şeyler cidde armasın Şırlap utsek sizi bile İş şalım arasın İş şalım arasın İmir şevallanır nakil Vallanır şilek pişkeş Tenlerine dikkat gelir Sulanmanda su içkeş Üç yağla varlı yarda Baklar yatkan şağında İş pışalım eşi güzel Tuğan şiir kışağında Şalım şanasıla şeyler cidden armasın
Şırlar üstten sizin bile iş pışalım arası İş pışalım arası Ey pışalım şanasıla Şeyler şiite varması Şırlar üstten sizin bile iş pışalım arası İş pışalım arası Uşağım şanasıla Şeyler jitse arvası Jırlap ütten sizin mire Üç kuşağım arası Üç kuşağım arası Kuşağım şanasıla Şeyler şeyde arvası Şırlap ütten sizin mire Üç kuşağım arası Pışalım arası İş pışalım arası İş pışalım arası Татарстанның халық артисті Рүстем Закиров. Şalım şıraları 2017 Jır Festivali tamam. Kilası şıraşılara kadar sağ bulunuz. Kilası şıraşılara kadar